Kaixo, egunon, denei. Prentxaurreko honen bidez, jakinarazi nahi dizuegu EH Bilduko alkatiok Osakidetzaren esku jartzen ditugula gure udalerritako eraikin publikoak txertaketa kanpaina hau egiteko. Urtebete bada, pandemian daramagula, eta honek jakina da herritarrei ze nolako murrizketak eragin dizkigun osasun eta ekonomia mailan. Egoera larria da eta larritasuna eta pandemia horrek ditun ondoriak ikusita, EH Bilduko alkateok hasiera-hasieratik inplikatuta ginen gure bizilagunak babesteko lanian. Neurri asko hartu ditugu urte hontan gure udalerritan, eta esan deun bezala lehentasuna beti gure herritarrak babestia izan da. Hortako, herri honetako erakunden lankidetza eta elkarrana bilatu ditugu hasiera-hasieratik gure udalerritan. Duela aste batzuk badia txertaketa kanpainan murgilduta gaudela, eta ez da sekretua kanpaina honek, txertaketa kanpaina honek hauts asko altxarazi dituela eta kezka adierazi duela jende askok. Baize erritmo eramaten ari dan ikusita eta baita Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jarri ditun irizpideekin ere. Eta kezka hori guri alkateoi ere gure herritarrek ere adierazi digute. Era berean, azken egunotan ere ikusi dugu Eusko Jaurlaritzak txertaketagune handiak jarri ditula martxan, esateako Donostien jarritako Donostia Arena, eta hori ikusita EH Bilduko alkatek ikusten dugu, edo uste dugu gure ekarpena egin dezakegula txertaketa kanpaina hontan, eta erabaki dugu gure herrietako udalerekin publikoak Osakidetzaren zerbitzura jartzea txertaketa kanpainaren erritmoa azkartu dadin. Zenbait herritan jada elkar lankidetza hori hasita dago eta zenbait eraikin publiko erabiltzen ari da Osakidetza txertaketa kanpaina egiteko, eta beste herri batzutan aldiz joan den ostiralean EH Bilduk gobernatutako herri horietan euren eskaintza helarazi zioten Osasun Sailari. EH Bilduko alkatek uste duguna da egoera zailetan denok jarri behar duela gure partetik eta beti ere gure jendartearen mesedetan. Eta kargu bat daukagunok, badaukagula erantzunkizun bat hortan, erantzukizun handia, eta horrek eskatzen digula taldean lan egitea. Esan bezala guztion onerako. Eta hoxe da gaur proposatzen deguna hemen, gaurko proposamen honekin. Gure ustez, beharrezkoa delako herrialdean dauzkagun baliabide publiko guztiak erabiltzea txertaketa kanpaina ahalik eta azkarrena eta eraginkorrena izan dadin. Eta txertatuko diren pertsonak inolako arriskurik ere izan ez dezaten. Hortaz, EH Bilduko alkateok Osakidetzaren esku jartzen ditugu gure zerbitzu publikoak. Euskal Herritarrek beren udalerri edo eskualdeetatik ahalik eta gertuenen txertoa hartzeko aukera izan dezaten. Alden neurrian, pertsonen mugikortasuna saiesteko, txertaketa kanpaina ahalik eta arinena, eraginkorrena eta seguruena izan dadin. Mediante esta rueda de prensa os queremos anunciar que las y los alcaldes de EH Bildu ponemos a disposición de Osakidetza los edificios públicos de nuestros municipios para llevar a cabo la campaña de vacunación. Llevamos ya un año en pandemia, con graves restricciones que afectan a la salud y a la economía de la ciudadanía. A la vista de la gravedad de la situación y de las consecuencias que tiene esta pandemia, las y los alcaldes de EH Bildu desde un primer momento nos involucramos en la tarea de proteger a nuestros vecinos y vecinas. Han sido muchas las medidas que hemos tomado en nuestros municipios, como os decíamos, con el propósito prioritario de proteger a la gente. Para ello, hemos buscado la colaboración y el trabajo en común con las distintas instituciones del país. Desde hace unas semanas estamos sumidos en la campaña de vacunación. No es ningún secreto que son muchas las voces en este país que se muestran preocupadas por el ritmo de la campaña de vacunación y por los criterios establecidos por el Departamento de Salud del Gobierno vasco. Nuestras vecinas y vecinos también nos hacen llegar su preocupación. A su vez,
estos últimos días hemos visto cómo desde el Gobierno vasco se han puesto en marcha grandes puntos de vacunación, el primero en el Donostia Arena. Las y los alcaldes de H. Bildu creemos que podemos realizar nuestra aportación y hemos decidido poner al servicio de Osakidetza nuestros edificios públicos como puntos de vacunación. Desde el pasado viernes, diferentes ayuntamientos gobernados por EH Bildu hicieron llegar al Departamento de Salud su ofrecimiento. Las y los alcaldes de EH Bildu creemos que en las situaciones de dificultad todas y todos tenemos que poner lo mejor de nosotros en beneficio de la sociedad, que quienes ostentamos algún cargo de responsabilidad debemos saber trabajar en equipo por el bien de todas y todos. Y eso es lo que pretendemos con esta propuesta. Creemos que es necesario utilizar todos los recursos públicos existentes en el país para garantizar una campaña de vacunación lo más rápida y eficaz posible y que evite toda clase de riesgos a las personas que se vayan a vacunar. Los y las alcaldes de H. Bildu ponemos a disposición de Osakidetza nuestros servicios públicos para garantizar que vascas y vascos se vacunen lo más cerca posible de sus municipios o comarcas, para evitar, en la medida de lo posible, la movilidad de las personas con el objetivo de conseguir una campaña de vacunación lo más ágil, eficaz y segura posible. Eskerrik asko. Kaixo, egunon guztioi, dakizuen bezala pandemia egoera honek behartzen gaitu modu berezian egitera agerraldi hau. Zentzu honetan kazetariek ezin dute agerraldi honetara etorri eta modu telematikoan helarazten dizkigute galderak. Badugu galdera bat Euskadi Irratitik heltzen zaiguna, Xabi. Galdetzen digute EH Bilduko alkate bezala uste dugun Osakidetzak gaizki egun duena zer den eta zer uste dugun egin duen gaizki Osakidetzak txertaketa kanpainari dagokionez. Eskerrik asko galderagatik. EH Bilduko alkate bezala beti guk aipatu dugun bezala komunitate zientifikoak esango du Eusko Jaurlaritza zerbait gaizki egiten ari dan edo ez dagokigu ustet guri hori adieraztea. Bai, izan daitezken zalantza edo kezketan elkartasuna eta elkarlanean aritzeko borondatea adierazi, gaurko prentsaurrekoan adierazi dugun bezala, ez? Gu EH Bilduko alkateok hasiera-hasieratik inplikatu ga pandemia honi eta pandemia honek sortu ditun egoerei aurre egiten eta beti eskuzabal jokatu dugu erakunde desberniekin eta kasu honetan ere hala izango litzake. Gure ustez elkarlanean aritu behar dugu erakunde publiko guztiak. Xabi eta Maite, eskerrik asko agerraldi honetara etortzeagitik eta zuen azalpenak emaiteagitik eta eskerrik asko baita ere agerraldi hau jarraitu duzuen guztioi, besterik gabe amaitutzat emango dugu agerraldi.